Ассаламу алейкум. Алдыңыздарда BMW X5 40 AM Sport X-Drive 2023 жылқы 8 ай 11 000 болған пробегте жүрген, полностью таптаза, не битый, не крашеный машина, 5 орынды. Вообще шикарный машина екен. Тондар басы $85 000 башталды. Белый жемчуг, полностью LED. Салон бағараңыздар, панорамный люк полностью. 11 000 пробегте болған. Вообще мощь машина бар ғой.